Nabon Savin, Zan Pha, Zinka Pha, Vai Pha, Sun Pha, Nilha Pha kan piu ve muncho ma SK Studio YouTube channel vezo se vai gita hizong le New Year che bei kan bol hane Kenya kon sa in achi sa 24 December 2025 ha pat sa in video hi in vlog ho hi in pata in kan post zo han po in ipijinam tiale pathin pat he bo zalin now sen kan nei hanin hi le umpi nei lo in ko lo ko no na gama ki his in aki boy ma zingen hizi ato dei bangin thila chi the ji po in video nga lar hazo si zong ngai dam kan tum hanin to pa na hi pathen pa sa le thasi a hi SK Studio a hi podcast ni ve kan bol ji handing hi in education lang hi in career lang hi in US2 ti dan chu ta sa la ka pa chom the politics lang ho wang hello na so kan sim kan bol jing ding han hi in so ta le SK Studio YouTube channel yang he expanding in ka ke hawlanin pata a ministry khat naman landing in ka ke hawlanin materials ho equipments ho jang ka chohanin tamzo akichado ta in to jang hi home studio jang he setup ding angai na laizin a thilo wang ki chuling ta in setup wang ka bol nai po in a tamzo wang ka chai ta in ti chunia khat report kan pi hin tin SK Studio hi subscribe bolo lai ho jo sin subscribe jung ven lang hi chi hi khonong chan gi ading namsunga ministry bol na a iman dingo tiang chunia khat kan se hi in tu hin SK Studio posa in kan koi han now nei experience to ipga ka chapa han Victor ka sa anam ti hi kan se handing hi in first in now ni na hin panin kating 24 December now kan hin but 23rd 23rd pungsom henang water break na ke panahin it's a water break chu kan nei pin sein tin bala king kan job ji de Cuma sanga chun hiji now nei na experience hi ipibola ka share gun han ham ti hi chom chan hin saying katin azi chu hiji now nei ka experience on chu nga hi pathin in ei umpi dan hon le pathin kata asan hon na chuting pathin hi nga kataw hon na hi chuting le in kute ho ataw naw zal hin tin taw na zal le pathin ta asan na hi athonin awum ngai poi ti hi ke te ni chu nga hin experience tu chung kanaw ni achun hoi ta in kamu hon in hizi aju hi chu hi ki share hen lang hi le mi hian khan a ding in kitil kho na hi in din chiting le ta san na pathin ta san na nei zo lo a hi lawa hi le pathin ta san na thasam ho a dinga chung kitil kho na chung hi in tin thagaw lu ta sa a chung min pha chum na nei kha le ti lunggel ka nei hon je aju ka experience dan tho ka hin sei gun hon a hi e ama sa pena hin 2023 ni a hin pungsom ho vel a hin ke zong zan ka imun hon a hi ta in hi cha chun katui atui in ka hong lon tho tan water break nei phan a hin hi chi phan a hin ke yang chu ipiti sai ding ha ka zun ka che abula chun ka zun ka che ka hi sai nei wanga zun to kilo ta lo pala chun ka nei pu ko ma hi poi ka tho dan zong hi anabe se ta in anei dinga hi ki gong zong ka hi ta me the hi e hospital lang idal de dam ka ti na hi le ama en zong a hi poi chom khat be nga ta di te izu ting le ana hi lo hi kha hen lang hi le hospital la so ta yum ding chu kanom he tin ti chun pung ka khat pung ka ni ho ta bang chu ka nga ho ne na hi le ka ki doi ta pu in kana cho hui se che hui se che zeng ta in e che pa na chun pung som le ni ho la ve long hi ta in e cha chun ke ni zong December 1st aki pana chu ipiha anytime ma hi ipiti ham naw nei dinga hi ka kha zong le ti chun December 1st aki panin thilho hi kana ki gun tu mai ta in azi chu India lang banga so pi ula naw in ko te he ti tam namun ABP di tam namun chu gala o ti namun a hi lo se chun in December 1st aki pana chun kana ki gong hanen he ti chun suitcase kana hin apoi mode zo si naw bon hin tin ke bon di hin tin he sa ko ko he ta in he je chun a man zong he ti suitcase ho chu ala in he ti chun trolley ho chu ala in gari sungai ni dom lo tho jing in e ke phatiang ke toy thei ta lo hi in kana chu ka tholal ma zeng ta in he chun
lam ka hi chilaya ina ki patna hi hospital chanang chu lam ka sung hi iti saiding ham lam pi hi nal zenga hi in langa banga ki hon na zong umdi lo a hi wanga chu khara ka chi hon wanga chun 25 minutes alut in hi 25 minutes in langa ta bang lam pi hi le bang chu pung ka ayang lut ta mai the hi agam hlat dan chu ka ti hi chu a hi in hi ki ka la chu nei pon hin ki la ki den dina ban chu ahan at bese patchun chilanga hi dana khawa hi in traffic ho jang ki jam ngai lo red light han ki pal ngai lo hi nei wang ma athol bese patna chu gari speed limit jong hi 45 ho hi in main road ho highway 60 65 ho hi nei wang in ke ni main road ka zo han in main road chu 45 asang pe na hi nei wang ke chu 75 area ka to la hi ta in red light han ka ban jam jing red light thum la kinga lawa ka ta ngon stop an ka thei jing hi in chilanga hi stop sign ai lawa red light ho i pala le $250 ki fine hi in $250 chi ho sma dinga 18,000 19,000 ho 20,000 ho hi in chon cho ke pal ka pal jing han dire kan nei pin ke khami nei po red light la pal hamatin ho poi bang na ke so dan police in plover in yang like ke hopi dan ka chi jing han pathin galem police ka to han in agar han in nurse ho koma ka sei le ma in cha ka ro ma pui le ni rom khana chu mi chu check a ball in test a ball in hil cha result positive hita now nei ding already hita na kile han te lo de he emit na ball han na ball ngai ta ye te pa na chu ka ball han in cha chu test a ball 3 cm ke hong ta na cha pa na jikin mi het sa di yang chu pung thum ma khai ho heno ka text na hi pastor no heno lam ka text na 3:14 ho na am hi in mi ga ko la mi su boi yang chu ka ki phat lam aji chu mi emut no la ta hi chlangai mi na tong ngan ai ji chu mi emut long disturb lan ki phat lam na hi in ai epp le henu ong ke tho phat le amu ding ga text ne ka ti in cha pastor no chu ka text in na hi le aman message mu pe an mu pe in analong ne han ne kong ki ko de kong pe de he na tin message ka tan 3:14 am hi in chong khat jawin ma 4 ho inang hung 4:30 nang hung pe in ong han hepa sei kam tong han taw na mangin hepa sei kam chom khat aw men pastor pa chom khat am jo ki le pe jin he om jo chom khat jawin ozama ong wa lut kinin ozama chom khat aw men taw na mangin ki le kinin he nu chu azing ni kho ke ni hung pia pa na cha jing ni khwa ana to na office ang chi ta lo ke ni chuti pi jing a hi in pungza ta ipitura na ki kap na cha jing ka lang ai ta e khowa ke ya ka tho ya na now so na ti he tu chunga hoi ta ka he da hin pata ka mu a koma ka ma hin peng jing na khowa ke a cha peng a ka ma tu sa jing an tho la lan chu pung ko vela ipitura ka pa no na nine la hong me a tho dal be se pa na chu ma en epidural na ka ben ke atin chang ha ken ka the man sei ke tin ji abula chu ke chung ka gyal dana chu epidural hi timing ka hi sa hi chi ja chu ka khap diu hama tin ana khongai te den kana ti ne ti chun ka tho chu apung ka ka tho pha chun ka tho zo ta po in a hi poi nei kap jing ta ven hi chi tho zo ta pong ka te ka ti in hi cha chun amoyang chun kap du he te word chu ai khelo hi ta in chom kha zawa chu ke chun hong pe diu ka hi sa le hong pe ket povin pung ka ni lang pi ka tho ki nen so pi ka nga ki lon chu chun ka peng lung ke jing en khowa ke ya ka tho hi in chun ka peng lung ke jing en a hi le cha chun chom kha zawa chun kanulam chun a vet le a ve zo ta po in kana tho chu hoi si a sawal be se ji chun doctor pa chu aga hol in a hi le ka room kom chana chu mi epidural akap da na hi amo ki chai phat long de he ti chu hi chu a sei zo in zong chun pung ka lang pi lu na la yen ta he nu chun aga bol cha chi jing ai tan kan nu yong chu thim thei lo ai tan aji chu a sei zo wa ki pana chu pung ka lu na zong hung lung nai lo hi ji chun a chi na ka ve jing ina mang chu alung the ma jing en he ti chun so ta khowa ke ta banga ka tho hi ta in he chun epidural hi pung ko la hung hidin ka ta sanen I hung ka mu chun he cha chu
ai chun syringe neo cha de hami ti le khu zung ti syringe khat ai ka boven he ti chun kau to chiting le kanu chu apum palang asol do oven ai chun gel da na chu video ho event na hi le epidural ka bo vai la kap chayu chom kha zo le hin nom te na to ovin haule ma bol ovin a ki hoi sa u to asama po to lip se no to video ho bang Facebook video ho bang ka ga muzi na hi le hi chi ta bang dinga chu kana ke ne ma hin ke chu na chu ki tho all dom de tin ka gelen he ti chun in kap zo wa chun ana chu ka tho na lai na hi le cha chun nurse no nga chun iti ting le phading ham kana ka tho na lai ka tho zo poi ka ti le minute som langa ho ta bang vel zo le effective de he tin minute som langa ka nga chun kana tho in a hi le he ti chun pung ka khat ho vel zo chun nurse in kha ve yung visit in chun itiam kanan to lal be se le ka ko ma chun button khat a umin me di khat he chu chu dan chu epidural tui da na hi in he chu na to lal be se le he chu chu me zi na ti chu avela ka me zen ngai tan a hi wang chu ka tho zo point chu itia chu ai kap zo wayang chu pung ka nga ta chu ka tho jing phana chu ka pen jing cha chun ka hai hong boi ta in azi chu ka tho lal pha chun ka ul sa nei chimin ka temperature yang hong sang do in hi ti chun ka hai bui phana chun doctor ho hong oven ahong zo over chun oxygen ai hin to pi ta ven ai hin to pi over chun he cha chun doctor pa chun iti sai dia I ve in a ya hi le a ki hong chula 4 centimeter ho bep ki hong na lai ai ba ki chula ka tho lal dan chu hi bang se ka sun ka anei ding kon bang je na ai anei ding kon bang a kun ka tho ta in cha chun ka lung don be sen ka ko ma kan kanu ko ma chun eno ge hi pe bolai bang ka tho la lai dem lo ai kap zo bang ka ti le now so na hui si di sat ho hin na te 18 hi cha chun ka peng pa cho doctor pa hi a hong lu den ang lu na hin ai ve in hi ti chun ai ve na chun ama hin a sei tan he chi thei lo ding a hi tai ati in he cha chun amang chun alu a pe in hi chi hi na sort of hi le now sen a stress ta in chuting le now sen zong hi mo na zong anei thei a hi lo vai le ata sa chunga zong hi dam mo na complication hi tama hong tam ding a hi ta hi chi chun a tau te ati wa hi hi chi a tau te ati wa chun kau to hin ka ke ho hanin ai ba ko pa chun ai nei po hin ka num lo a hin azi chu doctor pa ko ma chun asein ai poi doctor ke ho in kazinu hin now anei now avo me ti he na pa na normal a nei na dinga pathin ka hin bot hon a hin pathin ko ma ka taw hon a hin normal a ka try di wa he ati a hin hi ke chun doctor pa chun ai poi na he na sei hi na he thim lo a hi azi chun azinu hi chi chana hi risky a hi ta in to ting the temperature rang sang tan hai zong boi a hi tai asunga now sen zong ka ven a hi le now sen zong alum ta in hai ji tala now sen zong alum ta in a risky ta ye ati in chipana chun asaya chun ke ko ma chu ke nang kalunga dan pana ai poi doctor kan normal ka nei theina ding chance hi chan ge hi red nail pin 10 out of izan ham normal a phatia ka nei the ka ti le amang chu alung dong ta in 4 hola be pin ti nt para chun atam zo chu complication tai ti chu kenom ka he ra hitan hi chu India lang ta bang hi le bang chu koi manong I dong pon tin ka gin cha dana I a diwa hi ta in e chi thei lo de he ti diwa hin risala ngam lo diwa hin e chu ai wanga chu lang hi akizan na kha chu pi ham ti le patient ho rights chu ting le patient on a day dan hi ama ho in agel sanga ti sei da ta sa condition sanga patient ho ko ma phate a complication dan a sei zo nunga ama ho in a lunggel dan a patient lunggel dan pa chu a zui pi pa wi chi hi a hoina khan zong ka mo in hi cha chun ama nong a sei chun a hi thei poetin ka vet na hi le a rating ball dan chu 4 out of 10 a hi hi le chun complication a tam zo tai ti chu ke ang kalung thima ma hi tan ai wa ka in nei point a hi poi doctor chom khat phat nei pi ven ati in ki hong ki hauta di vengi atin hi cha chu 4 centimeter hole 5 ho bep hin a lai hi in hi chu jo wa chun apot in 15 minutes kan pi diu na hi ve ti 15 minutes chun opai ka ki haula ka ki hau ti sai ding ha kanum hon ta po in hi cha chun taw na mangu hitin try u te ti chun ka ki hau la ki ta ven hi cha chun kana chu ka tho in ta chu 15 minutes zo wa chun mo ang lu nin ipiti na ki gel la ovam ati a chun hi cha chun kai nei point ai poi ka try thau diu a hi ati le doctor pai na hi poi na thu se hi ne he thim lo hi ati le ipi bola operation bolding hi failure bangana gelo ham a hi poi hi chi hi now se na ding a sung a risky na
cho tin adam thei na ding zong hi operation a ho zo hi chapang adam thei zo tin explain hoi te in situation to now sen a phat now sen operation na ala do va hi le adam thei na ding to ke dam thei na ding ho to ti chun explainable in hi ti chun ibang se chu aso zengin a hi wangin kai nei pon zong hi ti chun doctor pa ko ma hi poi chom phat nei pikit ovin atin ai chu chom khan hong ki hong kit ta di vingi ati in he cha chun in piti sai ding ha ka hong lut ki na after 1 hour so ta bang vela ka hong lut ki zo pha le na na ki hau chen dingo he cha chu ya dingo ya lo dingo na sai chen diwa hi tai ati in he cha chun phat ei pikit ovin ipi ovin cha chun izat ki hong tam jong chu veo hi ti ati in cha chun kai ki khan apo do ki zo wa chun kai nei pu chun hi ti chun e taw na i man diu he china try de a kun jing ta na mayang ke wang chu ni ve doctor pan ni ve chan se pi na wa chu kalung aniaw tan azi chu anat tho ke ka hi se chun ka tho zo ta po in a thiding bang on ka ki gyal jing a hi tan azi chu ka thi jong le thi jing tang ka te ka ti hil ling a hi ta in a hi wanga chu a ding chu kalung thi ma hin e phunin ki a jing ta le o nat ke tho ta lo ding a ti hi kalunga hin a jing ta in a hi wanga ka gel ki den a hi le khát về piti say đi ham nau ka va masang ho vela hin kai nei po hin thu khat a sei khat ka he in na tau jing in pathin na ta san zo poi pathin na sunglal wale e ti hi kalung thi ma hin a thu sei hong kilang he cha chun o ke hi ka ta san na hi pathin ka ta san na hi ania wal be se hi in hi chi hi piti say di ham ka ta sana hi le pathinen ken ka bol thei chan bowling ka ten ka thi rong le thi hil tang ka te pathinen aman a boarding part chin ki bol nan te ji chu ka vo ma ki pana ka hung taw hon a hi ta in pathinen don lovin i koi pon te ti chu ta san na zal chu na chu ka tho ham hamen he ti chun ama hong doctor pang chu hong lot ki din cha chun ipizat na sei wanga chu kai nei point ei poi ka try du he ti pa chun doctor pa chu ni ve in hinge normal ka nei ka try thau de he ka ti le chu chu hi a hi le khat ve ka hong lot ki ding 9 centimeter chan a ki hon lawai le cha chu 6 la bel pan chu na o cha chu 9 centimeter la bel chan chu a ki hon lawa hi a hi le ati cha na chu pung ka khat don se ai 1 centimeter ki hong a hi ai hi wanga chu pung ka khat ka pi ding 9 chan ge ahong hlun zo lawa hi le i a diu tai ati in cha chun a ho poi 9 chan a hlun lawal a taw te ti chun ke di ke a taw te ti chun hi lo ken ka sei a hi in ya diu a hi a ho poi ka ti na ni ve hong lu na chun ri cha chun go pa wang a chu a pau ta poin polanga restroom a chi hin ga taw hin tin hold on let me come in kan kai jai khong lu cha doctor pa hin sei cha a risky phana chu a temperature sangin now senang ni velang hai te lo cho nurse tam pyong ang bui pi jo ong hai sa ke jo ten a chai na hyong in ten koi ham anu na hiam te nu ke ho pi hanulam ke ho pin ten le hanulam in ke ko ama hi pa azipa hi na zipa thu chi de ha zipa ke ho pin pa doctor pa I know you're a Christian. I'm a Christian doctor too, but C-section is not a failure. It's safe for the baby, for the mom too. Na, I want to say, doctor, I know that. I want to kazino hin na of me ti ka hen na pat sa we start praying that normal na ding na. Ta na ka man hi in ipi jong le pathin ka ta sanin normal na de. Ama bang risk kala talo de risk kala talo de risk na kila de if something happens that's your fault yeah it will be my fault acceptable so risk kala acceptable so patna chu heno to kataw heno taw te heno kataw han panage ka restroom ka kataw mun chuma ka kataw restroom so meeting sa hin lang restroom thing na buhong kene thedi bo chang restroom thing sa ni restroom ka ma ko kila so pi ka ta kong kilen tin cha che doctor pan hong kit chila na hong kit en tin hong kit na hong lu na he ta sin continue ta ahong lu na hi cha chun ama nang direct in a check in a hi le 9 centimeter hong lung a hi we pung khat taw zo wa chu pung ka khat ka taw zo 6 pat sa 9 hong thing wa tampi an ho healthy na hi in ti sai dia chu akinga la lan chu pung ko bangvela chu 5 hele pung soma 6 na am dan chu pung khat ai khat se kala hi in to chu
kung khat sunga chu 6 apa na 7 8 9 chan hong kal chu chu tia mi ka gyal dinga chu normal to kilova nga ke hwa dinga chu hi chi 6 an ka hlun na di ka yang chu apung ka sim a hi je a chu it's a miracles ka ti no me na pathian ei pi mo mo ti na hi in hi chi phana chun 9 alhin pa chu ka tholal wa nga chu o pathin ei pi nan te ka thi jong la ka thi ding ai la pathin in hi chi a hi ei hin ti sei da ei hin pi nan te ti chun tho tang ke ka te ka ti hin doctor pa ma sang jo kana e ting ka tin ka hai zo poi ti leng chu I at num pe ying de nei wanga ka I men kan lan huang chan na lo bangin ka umin a hi wanga sung langa chun hi ti chun ka tholal ma ma se hat ma mo ka I men hi ti chun an ma chu a phat le chun ti sei ding ha kan nan huang chu a ka ti di ang chu ka sei po in ti chu ka tho tun tu nei le nai na ling tan hi cha chun pung ka kha zo le ka hong ding 10 a lin phat le hi che phat na try de o hi ati 10 phat le ke pan ju na 10 phat le ke pan ju o hi ta cha pot ki nen vo chu ama po zo zo phat chun ka tho lal no ho chu ti chun ta chu ka tho a mong phat le chun ka im ji in hi ti chun ka tho lal ma zeng in ati chana chu ke gal kai ding a chung chu mi nang ka gin cha ji lo hin na ka sa tan chu hi chu a hi in ke le he nu chu I ma cha bor diang ka la ta ka cha tao ji han hin pa sun to ka chu tao hin hin ta le ka nei pi hin na ne khan la ma he mi tao mi he ai no pa na ai amo family he tao mi te he ni sa ma he ni ha sa ka tao ko man ta la ma ka tao ko man chu ma jing ka chi len devotion an nei ji tao na ha he in suna ka sun ji ni kha ajo ka ase ni kha nung la lang ma tao yin te ba nga ki sung lal ji na ka lung ha ngin ten hem phat a ta wa ni sha vel ni vel thum ta wa hem cho na sonal ji ke ya tao ji lo pa ban pathin ki sunga ka ti ta cho cha ma chu chu phya thang a phalangan la in ten chu ba nga ki sonal ma cho lung hung le na cha chu kin na naw nei dinga ong ki sa wa chu naw he len he cho le ja cha ma lal gen the na sa he cho la naw ni dinga doctor hong ki gol wa he 3 2 1 push de la ma ke sen ja possible ji le very well nga ke sen jo wang chu pan chong a tha ki do sa ba le 3 2 1 push de la ma ke sen ji le o pa ke doi mo mong la ji naw len wa che pa na doctor pa na ji no he pata encourage na bolding nanga sa lo da la nanga lo de ti na angal ala la nga ala boy the ti pa na chu ki na khat ka tu ta na ka man na akula naw na la jong le nanga lo pe de pathin na sun de ta chanu na sen o da ka chu ka til khoma ase pa ke sen ji henu chala nga pa sun nu taw ke jong ma khat ka tu a taw hi ta chu fa va bol ke doi ma mong lo pa chu lal be se pa chong khongai te khongai yo chong ki pat de asam kan mo pan na samnya ka dong do panen ten khoi ta ko ma ka tu athil bol se ka mu zo ke a hi ma ji chu in ke hello anu he na chala chu ka te ka lu wa hi ipita kat di chu court alai mu hi apai na tan de ta hi ani sein ten le ta jamon wai bo na court cut by dad and ta music ta chu wai bo na chu ta ta ni bo ka het do chu ka ti ja aji chu a no hong ke that ngam lo chu lu ki lung si na ten ta ama lai mu now sen lai mu hin tan chu ka ten ka mu da ba ka kel ji gan ten ala now ke sen la samung do ai now sen sama ta men tin doctor han ai an sa ke doi lo a ta ke sen la finally a chu hong an sen do na an sen no now le ja chu ai le ta tum ke en ta mang kap jeng a hi en now sen hong do ka chu a du de jing na du de ta lui do chu o ka ti ja nan chu now sen ki mu now ni ho ki mu khalo tu na kam ka ti ja mo now ta ki lui lo o ka ti ja nan chu chiang tam pe hong long do an tin cha cha la do du de mi ke fe ya do ba du de tin chong wa zo wa changa ong do chu ipia ani ho ani ho ke mi ho kama thun tin tak na kama thun tin chak tam pi now sa ne nian jing na an la do chong wa zo wa chu ipi pian mo hong thing sa hong san now sa ni san ta na ju ni ka se ta na be nom nen se he la ya ipiti sai ding ham kai ne pon han sai lo chu pem de la first pe na chu ka se na chu ipiti sai ding ha
first kasi na chun 2 mm ho tapang kaseng do in ay wanga lelu zizi hin azi chun now lit wazi chun now sen hi apina chu 3.65 kg hin chu ipiti siding ha ga he thading a chu ikum bang hi 25 below ho ki hila chu ki zo ding hi doctor pana complication o me atina chu pem tila now alenin nang na newe ti chu na size to ki tu be po ti hin it ta sa bang chu len han lang hi le chun ho sa lo me theo hin ke chu ka neu to hi le now hi ti chu agelova hi le chun a check over hi le chun ti say ding ha bui hoya sa thi mo hi in hi chun ti say da 2 mm hot bang first sa chun ka sen do chun nung lu zi zi hin ti say ding ha anatai kalal tai ka tia ka ti nom jing a process a chu ai wanga chu kala le kana e tileng a dinga hi kisalia ming diu a hi in chu ka kha ka penin hi ti chun ti sai dingam kan na na yang chu ka so do nom po in na dan sena tan ka sen ti chun among chu lungdong a ki vezing o hin doctor pa di di in chun ka nei za wa chun ti sai ding ha na bol phal he jing e te wanga chu they really appreciate her pa sa mo cha now sen chu tia sian no na pa cha jing ka ni ti chun ke kho tai ka tu a ko ma ka ma tai ka tao jing ka tao dai hung ke now ni do ka tao jing cha now hong pin pina now hong pin pina ipiti say dia midang wang cho ka he ka en kai nei pu hi akap dengan ka kin cha lo now pin pina now sen aga ve na thanum dem kiti mun khana tawin a lin su ตัวเสียงก็ที่สุดก็หาส่วนจะเพียงแต่ละกันในปีจูอันนั้นถูกแล้วจูเพียเกเฮลจินเทโลจูเปียงจิงตาเปียงจิงเต็นน่าสาจิงเต็นแต่น่าเสียงองดอกกินเลยนะอีเพียลุงเกลครับจูอาศัยจีไปเฮล่าเก็บปานพลัสอีเพียอันถูกนะห้อยกันแล้วนะก็ที่สุดก็กะเวทนายเลยที่สุดเฮลซิงเฮจะจนจุกี emotional เลยมาจุ emotional เจ๊กิดดิ้งเองก็ข้าก็เป็นเฮที่จนก็เกลก็นุ่งเกลเลยนะเฮเลตุนก็เกลไล่เลยเล่นให้กิดเดียงงับจันทร์โลลิวินก็เกนเทก็กิสาดันมีกิมขัดเฮเลก็อาจดูว่าเฮตายก็โทจูอดีตนะก็โทลัลดันใจวางก็อิ่มจุก็เกลเลยที่เสียดายมีนะอินก็เก็บผ้าจ่าอินอันนี้เลี้ยทั่วก็เดี๋ยวมันก็เลี้ยงอับแล้วเห็นเฮบังอ่ะประเทศซาลินฮิจิอีพีบอลาฮิจิก็ experience วันนี้ก็เสียหัวน้ำเตะเลยตัวบ้านน่ะก็เห็นเสียดิ้งไปเห็นก็ในปูโตกันนู้จูน่าเซมบุยนะบุยหันตันจ้าจุนด็อกเตอร์ไปฮิอดิ่งเห็นอร่อยปากก็มาจุนก็มาบังจูด็อกเตอร์มาเห็นอร่อยปากก็มาจุนฮิจินูฮี operation อันนี้ดิ้งอ่ะฮิทุ่มเวก็จอลวะเห็นอาจีปานุ่มปุยนประเทศก็มากระตาวะเห็นไอ้วางินประเทศนั้นดำนาปีดิ้ง normal อันนี้ดิ้งอ่ะฮีอันที่ by faith น่า try วะเห็นประเทศนั้นเอาปิวะฮิจิตาบังฮิก็เฮขับปุยอันที่เห็นฮิจะกลุงที่มาจุนประเทศกระทั่งว่าเลยเองฮิจูอามันอาศัยจุนอากิจใจปุยนอาปอดอจะวะเห็น nurse นูเห็นนาจีปาปลังอาปอนาที่ใส่ดีฮะ hallway อดินนะอาตาวจะกำมืออดีนเป็นคริสเตียนก็ฮีวังอินที่ใส่ดีฮะฮิจิ faith นั่นเองเปล่าฮีนาจีปาเห็นตินนั่งเห็นตินจุฬานันนูเห็นติน faith ปะเทียนตาสันนั่นเองเปล่าฮีก็คิดtillเขาเลยห้องตีน nurse นูจนฮิจิอาจารย์นับเป็นอานูจนฮิจิจนก็กลัวมาจนห้องเซนจ้าจนก็ยองคริสเตียนก็ฮีอินปะเทียนตัวเสียก็สิน้อยบางอ่ะจ่อให้มิลาอิเซคิราเลfire min ina to dapat inga sa ti cha ki mo se ngam lo hi en ati na ai van na faith u ite hi hospital so na faith u na din pi dan pau hi na han san dan no ati hi na han san dan pau hi na din pi ngam pau hi ke christian ka hi wangin ka hi chan ge hin ka zo poi ati na hospital so ngai hi chen hi asai pa chu ke nia pat hi lo pathin ta san na in ne ya hi le pathin en ei pi danu chu doctor pa hintin nurse hintin amo nang witness amu pau chu ka ki pa ho na hi hi chi a chu ipiti sei dia ke ya kyu hi lowin ma ba na jong ha sat na iti sei dia hin ho gen the na tampi zong le mi him hin pathin hi a khat na I ko ya ita asana pathin I bel po le I bol thei chan I bola hi le pathin abana I bol thei lawa pan a kisala le ti hi ke te ni no pa ke panin hoi te in ka experience honin hi chi ka experience on his share ka bol kan bol na hina
share ka bolon plus a plus point na chu pi ham ti le pathin ilung se thon dan now sen jong I ma ti po in ha ka ang kap kit na la in phat lu lu na cha vet la lu mu dong ta kap kap ina ka ti a kap cho pha he oh ko ti ham ka ti ke ja ka chi a ka ti a tholam do ka ga ti now sen ja ka lo le bui do he ti ha ka ma ang kap men hi ti chu now sen jong adam selin chapang dang khat ko hospital ra kon anu in anei zo ting le hin thil tam pi atu pi uvin ai no hu pi tam pi ki to pi hoi mule kapon na zin hi wanga now sen bang ke te ni chung a chun now sen awang chu dam selin pathian zalin ke zong hi ti chun ipiti setting ha rapture ka chizing wanga chun pathian in ai pi in ang hi ti chun dam selin normal in kanai do the hi chu now nei ke ka experience on hi chu ta le ke hin imacha ke hi insunga ka insunga da niau pin ka hi now sia now experience kana I kha mo no chu ta le operation ka kichat nen chu dang hi pon mi ho ka do le min operation nei wa le operation nei chu kho lo ewang anei zowa nang na bui de dan tin tin le chu ka dat thelo na ji chu na to na gam le kha ke sim na ke tong ding assignment to le chiwa anu hani lang heta ma yo se bol chu pom ya he thelo ya chu now ava ma pa sa pa kai normal ka nei ni nei san ta ka taw jing hi in doctor pan gam tin ong se aviar dong se ang chu doctor pathin ka nei in pathin ha ka taw hi pathin normal nei sa de risk kala jing na hi mo na ma le nang risk na de a kho pa kin hi dak risk kala de hi mo na ma le ta ka se jing na hi na chu pathin pi na a khon ni khe a pathin I bela la pathin pi ti chu hai ta proof a hi to chu ma cha ai wanga chu mi hi min I bol thei na part pa hi bol ngai I bol thei lo phat phat le hin pathin a ki committee hin ai part chu I bol lo vai le pathin ki kum na ding pa hi as ti sai da gap zin and I bol thei chan bang bol phat na ngai ti chu ka hoi ta experience ka nei hi a tho pa chu anaki tho lal ma ma in lang ti chun ki tho zo lo in anaki ki a sa le pathin ki kum lu zo lo de hin ai wanga ka tho pa chu ka gen thei le wanga chun ka bol thei chan ka bolin ka thei top ka so in cha chun ka bol thei lo sunga chun pathin hong ki kum lut pa chu hi chu ka sei nom hona hi chu hin de to he victory sei ta why victor chi ma sang chun video he zo ka sim chai ke han ka chai han ni ko na ka sa pa nong kap kin han ten ka hep bilal ke han vo he no ke chai ta dinga cha cha ka tha pat ke han he in now sen nei a ke bui da nan chu shading be hial jing na pi lo inui pa lo apie pum lo ja a ke bui mong e che a he video yang de bonga hong ke ha do lo vlog ong de mong ki hong ke ha do lo subscriber ho in video nan bol han te e ya thunan sei jo chu ka he thi man mama in hin la pathian zalin tu hin naw sanang adam thejin naw sanang a khangen alin in doctor honong a na cha han li ni khangai toy bazar ai pui do le kumiza tam hayat tam tyo a sei ju na 7-8 months ho hi sa ji de wanga mala thani thing pan pan na e hin chu da la first thakat ai na chu thakat ho dai pro nga chen thei ki lo niau ki ma ding ana pa thani wanga chu thum hol hali ho van a ki hi chu pathian blessing ka sei hani in chu da to hi pga victor ka sa anham ti hi anun an sei lekin kan sei ki tin now semin hi kapa min hi zam khonga ma hi in zam khonga ngam go gun chi kapa amin hi kapa ka phone hana adei ta aga ki sa han kenin imacha ka sen lo kanu ina dei hin ten henoi ma sei hin apuna dei chabe akisa zo isla pe ka tangam go gun chi hoi sa pe na chi kapa in akisa chu ka la han hi in chuta la chilanga hi now inei masanga hi now min dingoi semo si ready ki koisa na aji che nei phala kamon boss abon che ki pizia chu kamon ai kar ho ta lu pe ji ji achu now min hi sot na ready ki koisa na chu hin tin to hi why victor ji piham amining piham pizza an ka sa anam ti he anun explain him bolo chi ka hin explain masanga chun ai mimin hi tam join ai mimin hi bwa nickname ana koi lo ham theida sai pe bwa english nickname ana koi ham ti hin ai wanga tu chan he ke kapa in kamin hi mi dai na sa pe hi in ape na ai sa ti la chun min idemin ai wang ka china zo si aza dang la hin ka tholin azi chu kaunu ai savin hi chi english te honang kaunu ai savin iti se de ai mimin ai hi phala ko ha savin hi ji chun ti amodenga buya boy hoi chilang ka lunun jong kamin mi hi ji chun zat dang hi pi hen lang hi jong le mi ki ti chu mi yo sin a ko the hi
chỉ hi English min sa ding hi azi chu mi zo sin zat nam kim zo sin ko nup thei na ding kha chu isa ngai he ti chu ka ki ho than ho na hi in langa ping hi lewang chu ai mi min nang sa mo hi poi he ai hi wanga chu chilanga dinga wang chu English min wang chu ki sale mi zo sia ding ang hoi ding he ti hi in ama mi ta min amnan chu transport office driving license office ai ka chi college office ai chale mi te le mi e ya chu tipa that's me ka ti pha le chu aji chu ka tipa le koi man sai thei lo that's me ka chi ka ki la ita bang mi struggle na abuya chu ta yang le document ka chu hun ding al hung thei lo al ka hung khil ding kyum ta bang ho ya chu Victor ka ki koi hin chu ta le meaning na iti kyu chei pon naw se nong hi ngam go gun Victor hau kip ka ti hona hin doctor a ichi phat la koi man ngam go gun gunanga ti lawa hi al amin hi middle name hi Victor ka koi hona hin adi chana chu first name a ko diu do la hin a hi wang ko ha sa ju chun Victor a ti lew ki chai jing a bei lam dan chu hi chu chu a chu English min ka koi mo hone a hi wanga ka i nei pu hin apu pa min hi mang ding a dei laws in first name ngam go gun a koi he aja Victor ngam go gun hau kip kitile Victor bua ko de do se mang kit na ai wanga chalanga hi ngam go gun kama sat sa ji achu amona ji pha la ngam go gun v hau kip ji ve ta aja cha pu min mang lo na pu ko na kila pa just a ko na ding pa cha beilam na ding a ki sei hin tun hung lut en ka ten Victor ki sa dan hi naw ka va ma hin hi de hlat thum zawa ki pa na hi chulanga hi a gender ki sei ji hi tain khat khat nen iti na he theu ham ti hovel ki sen chulanga hi blood test pp test thal thil tam pi ai pau thing sen se jo na ti he pi po yang he tinga gender ho chu pasal no me a hi a ki he theina ding hi thuma thin zawa ki pa na hoi ta scanning a bol wa blood test sa jong hoi ta vet wa hi ta now sen ti bu kim na pt am tiang bo na vet hoi selo hin hi cho hi di ham di lo dam ti hi pon chilanga am ho hin athil nei ho instrument ho hi iti sei dinga ang a hoya hoi the hi in iti ja chu iti sei da doubt zong lo hi in lung buina poi confusion lo hi in cha chun pasal a hi ki he na hin min hi tam pi abula hin internet a hin zau sei lo ba google ka bolin hi ti chun tam pi hi ka ve in a hi wa nga ka lung lut na kha cha poi a hi wa nga hin naw ka va masanga hin Psalms to proverb hi kana sim je hin zinga devotion si le hin ai wanga hi chanaw kan vop zawa ki pa na hin chiwang hi thil khat ka chi pi ding he ka tin Matthew a kan pa den chichen tu kum suni i chan hi kan sim zo de ham ti chu hi tia chu Matthew a ka pa de ka tin hi chi ka naw pasal a hi ti an he ka he zo hin look hovel hi look sung ka pha na hi in hi chai ni khat hi zinga khat hi devotion ka bola hin naw min hi kalung thima zonga po in pathin thu hi ti chum Bible ho la ho ka sa in taw na ka mang in ai le chom kha zo hin ka ki gelin to naw evo blai le hin ki gelang ha ki du di sa ka ki gelin o le se na hin ka tian koi ho hi kyo chapen di o ti hi kalunga hin ka gelin ipi to ki ma alawen hi ti chun leise na hi ko hi ko chapen di o chat pen ai di o ka ti in a house pen ho hi a ki pa di o ka ga ti mi him lunggela chon India house pen jong ambani ho jong ka ve nei la ko cha point a family ho ka ve na hi le azi chu dam theina awa no ven e ti chun ka ve kin en sumle pain jong ti sei dia ki pa na cham kim lo chu ting ai lo le nei lo go tam pi nei ho hi a ki pa pen di o ka ti ka lung gel ka so to kit le nei lo go tam pi nei ho hi na sang ta na nei ki jiven o chat ding a poi tin ka gelkin ale koi hi leise na hi o chat pen na hi di o tin ka gelin hi ti chun ai lo ale le kha chunga thim sang ta sima lo hling hoi e di o ka ti ki le sang ta sima su sai bola in sung ki pa lo wang dim sen hin hi ti chun ka gel ki nen ai lo wa hi le pathin thua ki mang cho hoi ki pa pen di o tin la pathin thua ki mang cho ang pha sin ki pa zo di povin hi ti chun ka gelin leise na hi koi ham o chat pen ti hi kalunga in question tampi kanayin Bible ho ka simzo devotion kanay zo chon kalunga hi ipiham keima conclusion na kahunglut kha chu ipiham tila o leise da hi labol pa in lasim tu in dei kip lal na leise da hi in o chat de koi macha leise na poi Jesus Christ len lion zong koi macha nop sa na to zong koi macha zong ana di pon aman zong nop na zong ana to di poi hi ji chun dei kip lal nei leise da hin koi ham o chat ding hi ti question ma ka koi lai ta hin answer hi kalung thi ma hin hau pi na ka hung chang
hi chu ipiham tia hi leisi na o chat ding pen chu nei lagaw a hipon sumle pa hipon ta sa le thagawa victory nei gal zo hin hu mang ho hi o chat pe ne ti chu kalung thima hung kilangin hi ti chun hiding a he ka ti hin kalung thima hin thagawa zong gal zo hin hu mang the azi chu mi hi min krista hu hing na inei zo nu nga zong he thil tam pi gal zo lowang hin hu ki mang the a hi zong le akipa pen chu gal zo hin hu mang ho ki pa pe ne ta salama zong ama le ama ki zo chating le ta salama zong ama le ama ki thu zo zo gal zo hin hu hin mang ipilam pang he zong le a phalama gal zo hin mang ta po po cha ta sa le thagawa amo chu a hi o chan pen sum le pa hi poi nei la go a hi poi ti a hi azi chu leise na hin ima cha ki pa na poi hi zi chun ka cha pa hi a ki pa ding ka dai a hi zin ka o chat pen pa ta bang hi ding ka nomin khununga chu a fake chu ken aman hin hui tin hin mangin te ti chu ken ima cha thunai na ka nei poi zong le anu khat hi na dola ka dai sa chu ka cha pa hi ki pa na hin ko man theina dinga chu gal zo hin ko man ngai hi zi chun mi hi mi iminin zong neu khat apu zep zi en hi zi chun ka cha pa hi ka dai sa na zala hi ta sa le thagawa gal zo hin hu hin mang pasal khat hung hi hen ti chu dei sa na zala victory kitia pa na chun victor ti hi sa hi te tin ka upok ko ma ka sei na hi le ama na hi cha chun ama reason pa chu ti sei dinga ananup na reason khat a umen hi chu aman explain hen bolen tin ke ya pa na chu he now an ke na pa na he aning ne ke kan gel gel je ngai in ken khat ve he college a kam na he ke he ka course he worship music he in ka kaina college he victory college he in ai le US G ne ya ijine cha cha US in chen sim ke he aha sat ani ka den sei ji be hel jing in depression na ket ne ketam ne ji dan dai wanga pathin ke bona pathin la ke ma chaw jing hi in ningkum ka ki chen chai chai na US ka le ju na in chen ka siman chu ka gan thema ma jing hanin ka course he ningkum cha nga dinga ka ni gel ta chibang he le kha ki sim kan ka lunglut na pe na hi wanga chi ki sim simai ba ki kan thei sang ki nga jing han tai ka ni gel ha ta nga dinga ka ni gel ha ka je chu ka boy han wal jeng fi pi lal ji yang he lo pi e pe ha chalanga anu appointment na phat sha puiding chalang hi appointment avak ti la chu kho lo bi chu an nei lang ni October November December chu hap ta si ni ve thum ve ka pui chu ni ve thum ve chu na ke tong lo class nei lo kho lo chu class ka nei ding ka jing ka 6:30 class ka chi ding ama appointment 8:30 hong ding chu 8:30 appointment nei chu 6:30 ka chi pa ka pui ji hospital clinic ma ya ka nga ji na ban apha ko la ken bala ma ka tha lo ja ma ke class ka del ji class ke la break pel le ka hei ji ma ka pui ji ma ka tha ji ji pi ji chu ma is ki stress ji mi tial le chalanga he pungko a ke patna le pungko 8:50 55 ana lu ding attendance na scan na ngai chu 9 class ke pan 9 9 pungko minute nya na lu ayang le 30 umin 30 ke ti chu late hita cho na late na ni ve na ya le absent hita cho thumve absent na le grade nim che cho thumve ke absent ko grade chu a plus banga hi le thumve hin ka absent na le chen a minus a hung down ni ta kha na grade down hi ji a cho ki dal lo ji and then aji chu chalanga hi e ho anu ve a chum now sen ve a chum ultrasound la na a chum ta ke chi le hi ji a chu ka poi ma jeng tin ka stress be se pana cha ngadi nga ki gul ha ka ki gel ha inten kha be yang kan nei pi ko ka share in telaman na sa tan 80 khawen e chi hinang nan ya pa san lung lu na khat sima cha ta ministry adinga na de mama khat hi ja chan sima hin chai go ta pa tu in nga ading na ge ta aman inti khole cha ka ta hanin ten ke ni ka stress an pa la dang ka lungyal ki share na ka ta khom ni ta ka ta ji han li ta cha atha ben ka thang no ka sim na ende ka simna nan biha pathen zalen kahung gui runga nin na appointment iki thope chu seleta chilaya appointment ka buiji be se phale appointment ni kan ni pini pui pidam ta ka su boizing mini ka hin pha no min ke pa thuna sa ta ka sei no chi channel a hen a khat na in pastor sei ka ma hi in
pastor sei kam hinga ke pa ma jing hanin pathen in pathen in damna pi in tin hi sot pi hingen tin namma dinga chilai US a mi sa dinga pathen na to dan hai lo pi ka sain I bui si le pastor pa ke ake ko ji la man ei kholo ta man poi man ne puizia ta cho a puizia le tha je panin pastor pa khat na hi ani na in uthim uhling thim usei boy man lon jinu silas nu uthim chung an ke pa thu ka sei no manen hepa on lo ka le uthim ka phone ji le uthim an ke phalam lo helen anom ji in ama yang boya boy aji chu jingka la cha te skula tha ji ngai ni ha la ji ngai hi in ai wangan chun ka bui han he ji chen ke phalam ani ne na bui chilen sei jen te uthim jang na sanan ka subui jing hanin na tu in chi SK studio mangcha in pastor sei kam le uthim chong ake panan kan phung hani chi chu hin tin abana Victor kan sa na chu hetia ta asale hagawa depression kan nei ai lo la thasit na kan nei lungha na kan nei ken the na cha tampi kan nei zo wa zong ai mano sa jing chu gala ai zo sa jing cho pathi na hi ji a chu ka kaina college victory hin victory ke ti chu gal zo na khat hi in acha pa min hi victory a kon kela don de Victor ke sa dong hoi na ti kan ne gial le kan nei pin na acha pa ni Victor ke sa ding kan de ji je se hong ke to pa na a phajing ka ta Victor kan sa na ama nang an azian sai takin kan azi kan chaina chu ta asal la ga wa ka ki gal sat pi thaset na lungha na tam pi ka nei ya ka nei zo nu nga zong eitil khowa pangjing pathin a hi ji a chu ka cha pa he Victor ka sa de he ta je Victoria ko da kala do a ne kalung ya ne ke bang kha ta je Victor ka sa ani ti chu na chom ta kan sen hin tin na be nom ma abanin now in ei hana yung visit ho say dita cái question hi dom to a hi SK studio a podcast a post a question him bol ho reply kan bol han ding hin tin hi chiu le chun now kan hen a ai hong vil ho a sa tu yo enjoy pi an ho ka ki pa thu kan se han de he abanin cái sai sai mai thei item kan a ki sai sa ma le kan risk skip an de he ong cookie entertainer kitin sarpa USA hin khoman nom hinam anop dan khat le anop lo dan khat nin sei pi o nang sei yo sarpa ti cho ko lo pi sei khom tula nang sei ma sa ta min nang extra anop dan hi ken nop ka sa na hi spiritual life nom ka sa chalanga hi ke hi ka hi na mo nga he pathin e wa choi phale ke chom e khat za ke choma pathin wa choi ka tha no ma hin chalanga hi ta cho yu ma la ai english la ta cho ma la ha mo hi te hi tinga chmi pathin wa choi ya chu koi man mi sei shi lo cho a ji ke yang worship student ka hi in worship la amo mi kang te lang ka za wa hi in la sa phale pathin la ka pina ke sampa ke choma ke pe ngai khot ke zai de ya pathin ke wa choi the free ta pathin ke wa choi te no ka sa na kha hi in ani na no ka sa na chu hi ale chelanga he pata nai to pa le ide de ke nei zo na ide de ke nei the no ka sa na kha ne ji chu to I car han Mustang khu in na akim le in khwa yang mo yang ke mo phalo di bo chu ama na tamatam ai nei wanga chelanga Mustang ho ke nei chu ta le Jeep Rubicon Wrangler hong ke nei man na chi ide de ni khat ni thi na khat ni no na khat hi in aha na hi ya le aha na hi ani ya le dan khowa dan na zui le wa le nang chu governor hin lang president hin lang army officer hin lang koi hi jong la chun dan na zui le wa le dan in na kan hi jing in lang banga nang officer khat nei ji a chu IPS khat nei ji a chu constable hon ticket na pi thilo den dei nang zo na le ho si to thei lo Trump nang khu president hi wanga dan na zui le wa le men dan ta to dana chunga ta jing na heta bang gam chu hi ja chu he chi ha aka sa na ta kha hi in anop na ta kha jang hi agent mi a ki wanga chu kama inui shi thela kama dai ho thela they respect us we respect them na chu a hi in a ha na hi ya le gam khang to hi ji hin bill pi na gam hi ji in na to je ngai le kha jong sim ding na jong to jing de a ji chu nai to la wa le chalanga in bill hi in water bill hi in electric bill hi in na car bill hi in total insurance hi in na
tại bil hi chọc là riêng nên cho he bị là đừng ngã to to riêng ngay hi chỉ hạ cái sản hạ là khẩn na hi này vậy nó mà ngày lut media officials hello he puna dam dam hon hin nam us hung thein na dinga ipi ngai cha min se hello he pu ti ko lu pia angai cha chu hiya le chelanga mi aum sa ho citizen khat na ki het pia ma na bui pi theding abana bank statement so ding master program ho na simno ma le to relax ho na so ngai bank statement bachelor program hiya le 50 to 60 lakhs so na bol thei ngai statement na chu alhang pi hi in adang ho che le chelanga mi na ket pi na bui pi thei ta na chu chung hin tin na to vis na tong ding ang khong no me to ta bang wa chom thei he Dubai la Singapore la bang na tong ga ching to chom thei lo he ji chu itang wan India company hoi ta kan to company in transfer na bole bok thu khat hi ko ti lawa le na tong ga ching to chu thei lo he chilanga he work visa ho lo he awanin Lucy Hongsai ken kan do nom chu Victor nu le pa koma na love story hon le iti chana da US han ham chule foreign jo si hi no mo sa kai ka sa intabang hinam dan se sulu chu cha come on love story say de zong itiang love story say de he ke ni he love story om be he na je chu ke ni he 1998 na pa kong khe na 1998 na pa na upa ta kong give up maintain upa to class 1 na pa kong give up hana ma class B ni sim class 2 kan sim la ma 1 3 ma 2 ta kong give up to pen upa ta hin ai no wang ka gizi bu yang kan ni ka chen thoji in cha che ma jang ka ke het dan no chu ke nga pa na ilu ge ke he jeng he anun jang acha bangai sim in nga mo he ta in now te bangani ke sim jeng he in yung ki chen ho he le pathin program ti ji jeng na gun ta ka zol jang hilo ka jine US ka lu na cha dong ma ka nei lo he in ka jine nom pha na chu kabe ka hau pin do man ne ma ka nei he te pa nei lo ki chang ta te ta ka sei le ka sei le ulu na yong ki sei wang mi yong chu zolin lang ki atin ten ipi zol zol nga yam i ti chan ki ke heta ka ti ta official ta kan nga ye kan lung si le tiang am he na at distance ki understand jing and then i ka ke het them jing han ji a chu ke yong 1 3 mi ki chang ta te ka tin ta ama yang hong ki la ta nan mang ta nan mana ta ju no ma anop no ma chiang kan ku te ka sa do ma ka sol be yang hin chu long story short long story short hi in foreigner jo si hi mo nup sa gam khang to foreign til tampi a hu min ke US awang hi gam khang to a im wa lem lewang anop he na anom he atiu te sacrifice it am che aje chu family time ang kinai lo church ho jang chu hap ta in lang ho in nang vial tam pi ke kaya chilanga he citizen ho yang maybe in a week nga chu full time ministry ato hi lo wale maybe twice na yo he khat be Wednesday prayer to ho in using na Sunday ho in jing pathin jang lung dei bang ta ke sim ke ho thelo ei ma ke hambol nga ei ma ke hambol lo wale thagawa cha ke gobe jing na a hi chi khat ta bang khat chu hi ji in mi zo si no ma sadi poi ti chu kan se han he chong neo hk hello Victor family amasan kum tha chibe nang naw sen jang a hoi in anu le pa jong a hoi in agun in dam se chalo vo thank you question and answer hi le khat len ni hin dong inge epizia na chapa he Victor sa anam ka sayan ta a itile kukilena nong diu tam it's me chong neo cookie from Tripura te itile kukilena nong diu tam te pathian pa sa chi hi kukilena hong ding hi exact time month year ka sei ten po in akiman nong ju ya hi in lang chu hong di ki gyal jing hi na akiman nong ju ya hi maybe to next year or the following year na sei thei thangjalun how kip na biography han chom cha hin sei hlan na video so sei ta lo biography video ka sen ta ki phalam sa chom cha sei tong na nang na sei ma sa nang sei ma so ladies first come on ladies first come on go yeah yes 3 2 1 come on ai pp ka sei de ha na biography ni cha la na ni pa na
one minute in say thung ta Anya wa pa na sa sawal din. iti ana pin ta am na education ti say let news Kapin ta na chu 2015 December that tena ho hing na pat na hobby hin na hobby hobby studying hi ka ne be se point ke hin ipiti say di ham in lang mi unu ge hin hobbies di pha zong ki nei point chu hin class 10 class 1 a apa na 10 and grace and simin 11 12 his hola silma Raven College ka sema hin graduate hi DM College in Fala ka semin BA to hansin graduate zawa chun DLED ka bolin diploma in elementary education ka bol kinin zawa chun teachers education hin zawa chun master ka bol kinin political science master ka chai kinin zawa chun B.Ed ka bol kinin to Bethany Christian College B.Ed ka chai kinin zawa chun master in teachers education hi Dhana Manjuri DM College of Teachers Education ka chai MA la MA chu MA la MA chu MA bang chu hi hi le correspondence ka na bola ka na chai hi ma he degree hi hawe chu hin tin ke ya hi hi le class kan yaw lai chu sepei gama ka movin sepei gama kong sei lenin ei pa yong kan he povin ai wanga kapa he Kashmir posting de pana chu in langa kong ovin 95 hama 96 hama in 96 hama in langa kong do vin cha chu ei pa yong ki tho thelo ei pa yong ki hello tin ai wanga kong le ei pa kan he ta na chu chung hin tin aba nin 97 na chu idea ka kai le gal ji in sa lang ho to gal ne ji ven kanu in no pa sa ni nga ken inga sa ken 90 na chu grace kong kain tin to ka jin to kong ki su to pa na hi acha chu hen ten 98 na pa na chu class 10 ta ka grace ka ya 11 12 he rebana ka ya kai form deal rebana ka ya abana class 12 fa chu english letter ma ka mu ji chu English honors Shillonga kapupan isim sa kay ju kalunglu lo hindi kapupan isim sa abanga chu cha chu kum ka sim cha ya kalunglu ni next year Om Shirpi College sociology honors ka bol na chung hita bana Delhi kong ki chon kin Delhi transfer ka bolin long story short ka bol Delhi 2012 fa chun ka umin ke hi army officer ka thanop ji in seno ho ka zilin short hano ka ni zilin sa ektum ho ka ni tawzin ama bang pathin ko na ministry dang ka chan pa 2015 na 13 na ki gyal ha 13 na pa na ka to asmo ki khola 15 na chu UBS Pune BDC ma ka ko na hi in achama sanga chu Delhi achun 12 13 14 chu Munirka Persela chairman ka po in 14 2014 15 na tan kedra Delhi youth secretary ka hi in 15 na 16 sana hin 15 na ka dal ha recognition ka pi 15 na chu UBS Pune BD simnia ka konin 2015 na pa na 20 tan ka omen Pune kam sunga chu music secretary ka tu in worship leader ka tu chuta la UBS sunga chu annual magazine ka na izibin cha chu editorial assistant editor ka ni tu chu neo cha kan sayin na abanin 2021 acho US kan lu nin Bachelor of Music and Voice Performance kan semen 2 years ka sim chargin 6 months break kala in abanin Victoria ka ki transfer worship music ka simpana December acho 2025 December acho katsaya to hi May 8 graduation kala de he chamcha na heo citizenship na la ran de ham kilan na lo de han na la thei le big sai ai bang ka cha pa ni citizenship ta ya ni nup lan down lo ta ka ke phau sa kilan na ve ta goite in lang adi sanalam ka hin naw nei ding I hiting naw so na ke hezi ho khu mi agum tho sa azi ovin US langa cha ipiti het no me nanga che in langa zong hi epidural ke kap namun siri la yang tampi ka heta in
in piha Manipura ke kap lo bang chu ka he po in a ki kap na bang au me ti chu ka he chilanga zong hin na kap no mai le na kap te e ma choice hi na kap te te ding na tholal wa le ki tiawom point chilanga hin na nop lawa hi le tholal zong na chu na kap lo de wa hin ai chu chu hi nang ma dei dan ai ma thu thu bo ta ai ma thu thu yes ye ho shwa sing son US citizenship nei lo hodinga expensive lo ham ale ke khi na ombe lo ham so pi citizenship acha ne khan dop san tin na aji chama status maintain ngai lo ke ho tabang student a lu do chu status ke maintain in tin school kai kai yang ngai school kai ja chu fee ki pite te ngai school a chi te ngai ke di Monday Tuesday Wednesday Thursday nili ka kai in tin Monday Tuesday 6:30 to 1 Wednesday ku 5 a.m. apan na 4 p.m. ne hom ke class ka ni class ka ti chu chilang worship music ka hi chu practice ka ha bo worship team ka jaw ka ja na chilang a hi worship team hi experience ne ta ka asailang la ke ve ngai lo abona na ba ha ngai la vet la no ke chu vet chu la bona na ba ha ngai a timing a tempo music director pa mayo sa na het ngai na chilai na monitor cha khat na control le ja bona na tips pata pro ngai angai ja cha practice hi apoya poi mo hi ja cha changa practice ka lai le yin ten status maintain to hila ha sa he abanem pi hoi chong loi hello baby Victor and family idam dam o hinam Q&A na hin bol ji hlan ka ke pa na asang zde ke to do to Q hong ke panjing o te ong India hin foreigner mi ahong ki jan ting ole charge ke tam bol ji in Indian citizen ho a sangin US langa cha ipiti a bol ji o vem you same thing right same thing ke church tam zo bolo hin ipiti sai di ha naw nei ho awang hin yaw khat iti sai ding ha thil naw nei lo ho a ding awang cho India ke church so banga ke church sai azi chu tu masanga kai nei pu akyang na chun aga ke vet sa chun lo zong a pe povin des bo se bolo hin ei wanga they church me a lot iti sai di ha sang ni hling di chat dollar a church so in chang chu lo a pi lo just des me hi chu sang le jasa gi ho chu Indian samai sa ni zako chu za sang khat chu 89,000 hi yana cho bang chu lo zong a pi lo hi just test ta hi do na dinga hi chi chana chu expensive e wanga chu neu khat naw nei ho dinga bang chu neu khat anu zat me anu na khat chu ya le insurance ho na naw nei ho ding chu insurance o men ikingai tu de na kingai tu lo le di lo ding hi na kingai tu a hi le insurance o men hi chu test ho hi ta chilang anu na chu pi ham te la in langa ho naw vo ma hi le hon ki mo apha se a iti se ding ha check up hi amo chi povin chilanga hi now iwa ma ki patna hi apha si le hin ultrasound ola vin 3D ultrasound hi ta thisan test ta chu phasa ki bol zing a hin hoi ta hin iti selung na chim se na mi a zanove hi chu a hin hi chu te zo si chu free he insurance and cover ai va low om le wang chu en ki ke tho ki na hi chu a hi low man tam ke achom lama sai ding number 2 vaccine hi free a kap ji ovem all church gm aji chu India hi dispensary a iga kap sa le mayu si free he now sian hi kachapa ni US citizen hi pana hi ama hi mayu si insurance at ball pi win mayu si hi insurance at pi hin ke ni ko na suma ki upload point ti chu kan sa yan he free ti de dan da na insurance at pi ada vaccine a ki kap anio now cha ahung ka a chu nang zona ka kachapa ni EPT tam lo ya so kap ji lo ai banga tu masanga chu khania vaccine na kap ba cho ta ka mang ma wang anga pe ke cha ken ka vet lo pi thu ha chu ka an naw nei nia chu pi lo ha ka tin na ho leng a ti lo kap lo tu chung vaccine na kap chu na sa ba hong pe nga ai banga anga pe ke na chapang dang hile so ke wang chu ka lo anu wang ja vet ngam he a ba nga vet chu Triana India hin labor room a pasal ki lut sa lo a hin hilanga chun lut sa avem na lut a hi le what is your experience ka lut nei ka lut na koma ka mayu se ka he ne
na loi nu ne experience chu ka experience hi ala ka loi nu hi na thu na chu ha ta in ka he in athu an dan chu kin ka het lawang in ha again thiran ka mu in la kalung set na chu triple in a sange ngau cha jong amial hoi sialin ke kilo hi beta dam sial han jing han chule mi nu mi pa lo hing te din patin om pi jing han ta hen amen Margaret sit lo ka zi in now ani a kot bura ka ga Oh, sorry. Jesus ai ana ka zi in now ani a kot bura ka nga tho jing chu ka gial do e nang jong na chu ti em now a hin ne zu wa ke ka nga lo pi na ko ma ka to ya Kakoma tawa imazaw si witness abole. now ani zo zo wa ka ke aki ki padan nan ko ki mo mi ko me aki padan je ka mi hi lo liu hin pathi ko ka taw jing he sangi kong sai Victor apa alo wale alien phalle ipi na hi sa hon de tam now hi anu in bo bui pi ham or om pi na nei han ha he o hongdam se sona da ali phalle chun imacha ki sei thei po in e ho neo la chu inui pan amo thu a is bol bang ma chu chelanga hi oi langa ai thu to ki bol thei lo a hi in chi ji a hi pathin thu la a phata a aki phu de na nga he apin pena patsa now oi sunga e anu oi sunga ma pana pathin thu la a ka pui han hi in ma ba nai pt ka sei thei boi wanga chu will try our best na pathin thu la he pata pui jang ding ka ti han hi in India lang hin lawang je vei tu thei hi ya selangai naw ki vei thei lo hi naw vei kya land je la kim de hi in ji ja chu a he pi wang ka nei han po in naw ka nei zo han hap pakhat ap mi cho ka pui mong he naw nei zo zo wa naw nei na ruma kam wa naw nei zo chu room chu mai tol do hin chelang hospital hawang han no min in bang a hi in kitchen thil le lo ho koi ni ring ho bon in wardrobe hom zo ken ai wang in ka buin han chi pem ta le naw jong akoma anu yang ke naw yang tham khalo pa naw senang mu khalo experience nei khalo pa naw jong ka ve anu yang ka ve naw akala lo ni ji ke lo apom ta bang ka he lo neo chu ke yo le ka tham khila thin te te ke gelen ten tham te lo ông cá đi để cho cả lồng vai là he la cả hà bị bỏ đi la cả hà bị anh nu chứ mi bông chặt chặt thế là tóc ngay dùng cái thắt sa ngay ipi khial ngay na à thia luôn thôi ya cha cái đen bắt thiên rằng ná tổ hiện tên cái là loang cái một là bôi đi ngay ya na bông thùng bông đi cái một ya ya cái bôi đi ngay ya chứ cấp một số lo ni thùng cấp một lo cái một lo anh cho cái là lị lo cái một số đi lo na cho vang cho pathina to khat he dang kan la jing he ka gil to ho ka den in lang ka ngai dan che pat na che inui pa masa ko ma kim le boyang ki boy lo dinga ka te kopi me ka du cha ka du cha igil kil ja ka tina sa tu yo ka du cha chu hi nyaw kan se sao he under birthright citizenship Victor has become an official US citizen. Can you also update us on what will happen to Victor when he comes back to India? Because India doesn't have dual citizenship or Victor to India consulate register na bol o ham Indian citizen hin la dinga het nom ome. Say tong. To him reply yo. Ama he US citizen hita in India yung dinga la chen ama ho US chi wa visa ho la pi bonga ko visa la pi ngai ding hi in hong ji ding visa bang sa part ding hi na chi chung ka chu ta le item ha na chen nan sa ngai tia le bang chu alam pium na chu all kang details tan ke sei nan ten na aji tu a hi angai sa bi lo ya chi ke ha seng ka sei nom point permanent dan sang India lang dan sang ate le alam pium theina chu ama wang ka chapa hi India langa IS IPS ka hi sa no me tia le wang chu US citizen za dal permanent na dal ngai hoti le wala chun hi thei lo de IS IPS hi thei lo de ma chu chom cha kan che he ngam cha ho kip nazinu na zola pa chan me jan tu simin se o he
ka zol lo pian le cho pathin ko ma ka tawa chada ma ka sol je ngai be ni chu hin tin ka story ni ka se yan da ke phatla man cho ka video lui hano che velo chin ka story hano na mi ni do so so ka ha se yan ta tin ka ke phala man long set tan video lui chin ni vo so pe pa future plan hi ipitiang se da mo chila ya pathin ko ma secret da ke tawa kap min thom song USA now nei to India now ni akit na hin se yo ni chamcha USA now nei to India ki hi na hi thil tam pi hi in a hi wanga first hin say leng izwa ka say yang cho hi in doctors ho hi in tin am ho hin patient ho in a right to family in zong it is say the alungel pa rights pa hi respectable even risala no mo zong ti jun India langa wang cho doctor hon risala ngam lo doctor ho thua ki chi hin chilanga bang in patient in thu ha ta ina nei in new khat it is say the ha complainable zong le doctor hong to terminate ki bol jing the hin hi chana to patient rights sang a hi in hi chi anup na khat zong a hi in chiting le anin a him a thing thawin in lang to a ke lo po in thing thawin hello thing mong thing mong a hi in thing mong hin jang anup na a hi in chom lamin hin saying katen athum na a hin nurse ho a hi in a professional the danu hi in langa to agilo in langa chu apha chu abonovin agilo we kati hi point apha khatlania o me a hi wang atam boy phajong leo it is said ha professional ta in a duty upa hi it is said aboldo zo povin chilanga wang hin a in sunga iti ha asat na gen theina tho hen lang a in ko te to hung kin na zong le a patient maya chun a patient te chun it is said housey hen lang hi zong le a ka movin it is professional in handle a ball of in to see zong a say povin a mai so chu ki pa lawang la ki pa gu te in hin ko mangovin a patient ho ading in lungmo na umin chuting le it is say diam khana khaden ag hausit kha zong le I'm sorry a momit mo hi zong le in langa chu neo khat it is say dinga a sen zap jing thevin chulanga wangin hiti ho cho point a professional thema ma jing a kamu zong a themin chuting la themun chuting le azza khai thei ovin chuting le ana to na wa chung lung thlei a ume a to ding dolo it is saying ha patient on hi chika ngai cha khachi ati zong le a hi thei lo diong a hi thei lo ding chu o le ka nga hin explainable pe ovin in lang banga iphiam chi khachi now nei ho di ipiti saying a experience a saya hi le khanin chu banga za chading nei ya hi le ipibola now no vom ham ti ho ta bang e hawe ti loi zong a ovin it mean experience dan ka saya hi in langa ki nei kha hi lozin khanin nurse ho in ipibola chu na za cha ham pa ne ki ho ngam lo tin mi a sen zong min sen tang hi ti ipiti say doctor ho in zo mi a sen ne ti loi o min now nei na akon in chu chui le bola nu pa hin ko na manu ham ti ho ta bang mi a sen loi zo me ti kana za khain e ba chilanga cho lo dan chu isopi in sung mi inu ipan ai ho na sanga yang nem zo hi ven ai a kind the dan alung it say da akam pau zong angai the mong in lung hang koi ma lo lal ta na tong zong na tong ho zong chu amial su chu alal ki he ai wang amial so ba chun alal wang chun ki pa gut te agu ven a professional thei ma jeng hi chu a ki hi na mo nga ka het na hi thil tampi zong le chuting le ne la cha zong hoi ta an supply e bolovin hi chu eki du lo thu hin hoi ta supply ti sai ding ha ei ma ita sa anit stung zu ya ipi ki ro hin hi chu hi in India langa to eki hi na chu tampi zong le chang si chu kan se tu hen now in ya yung kit thopi ong vil ho na pa to sai ta ten a khat na in now nei chai ya chu ka kil henu hen lun thil ka kala de ham ne de ka kala de ham na kil de tin henu ki phalam ke henu ngai poi mang ka de nom poi now nei to ta ka hen ka tin e wang henu hin alung nom ji hin coffee ka siam ji in don sa ji in thei tu ho gala ji na ji chlanga hi hospital ho ilo le thil holam khat na chia le coffee ho yum ve to ki helding na customer nga na ki helding gari choi chang na gari cho no ki jo na coffee ho free nam ve to ki hala ki ne ji hin henon coffee ho ga siam ni sa i don sa ji in kai kat na alpi na itu dai hen ya ipiti sai da e hinom pi hon heno zong chima sang hin hab benga ting chima sang hin henu pastor nu pastor sei kam jin nu henu lam chung an ke patu sang ta ka phung no manin ama jong pathinen dam na pi in tin hin sot na pi in tin dam sel selen den pathe
sumla pa yang pathei bo han ti ka taw na hi in he nu hin hospital ka lut han tai ti he na pa sa in da lut han na azinga manang ana office ang chi talawa ta cha ni hom ke pi han hi ni hom ke pi han hi in nu ni pi wa pi jeng han hi in cha chu he no na boi lo dem boy ki pat lo ngai lo now nei chai ta ka kom de ta pi jeng han hi in chita le henu le hepa sai kam te ni hepa sai kam le no lam hin us now ni ho hina atam zo ma ni pi hana bui pi na hi in chi lo pi ka sa in chita yang le ai pe ha ami ngai lu na ne sang ka sa in pathin nei a hi han dan hin na sa ta na ki pachin in na pathin nei lo hele ko man cho he mo za mo zo lo ding kilep na thing tama tama he ai ba nga he nu le pa cha kilep na lo wa pui pi jeng han hi in chi hi mani ka ngai sang na khat hi in pathin pa thei bo jing han ti chi channel mangsa a ki pa tu yang kan se han he chu hin tin naw ne ya ka gil to bu ka du cha American food oi ki du cha lo cho ini yang le ki duang ki du lo ilung lo lang lu lo cho ka du cha win tin u chong yong de ti phat wa hi u chong hi ka se u chong long se ta ni de enjoy yo ka tin tin le chicken fry enjoy na tin na lu mas nga ki nang ki pa tho ka se le na sorry kan la mang pi in asi cho aban na chal ko de hi za chuna kan iti sai ding ha naw nei dinga ka lu ding wa chon ka lunga lengin adi chana in lang hi le mi iti sai de ingai lu di wa tama tam ding a hi en ingai lu hon di hi tama tam ding a hi en in lang hi le mi loi la pai tama tam phuni bidi ka simla ya khat ve ka dam mo en tin dengue ha ka ve cho hospital ka men tin le jing kolon hom ke ami visit tam khova ka mi visit pa na chu kam bom pa chu jing ka hong tin hello bro who are you tin what do you mean ka tin why you have so many visitors at Tina are you a celebrity this is I'll be very honest at tin no I'm not a celebrity I just make a Christian movie and I just make a gospel music video ka tin you have so many visitors at Tina this is tin cha ka sei nom je pem ta le ingai lu tam nan na loi le pai ki ho dan je ka sei nom he ai tu he in langa ki hen lang hele inu ipa ipi ipu chuting le so pi ui now iloi igol in dal ding hi ki khap je jing ding hin ka ga gyal se ayong asi chu ka nei ding ka lu na chu message hung lu chu ko imzan imulo tam pi mahin amo ho si su in langa leng ti sai de hospital idal diu nge na hi ti chu kam mu hin mi tam ma tam de hin chuting le ke langa ki hi lo ka upa langa ki panang kai nei pu langa ki panang a he ho se chong de lung ne lo hil ding in hospital jong ka dim mai the ni ngai lu diu hi azi ka het na hon chu pi ham ti phone thua ki pana koi ma a i mu ta poi aloi agul ho jong i mu ta lo chuting le kanu ka pa te ho jong imuta lo ka u te ho jong imuta lo ita chu phone jo ki khap chena message jong hi ave nai le ai mu lo ngen hin ki ang chu ka ve na li mu lo ngen hin in langa ki nei le o ka den ingai lu di hi mi za pe mi aza dinga tu a hi ka den lung neu ta ki mi ai wanga hi chi kalung neu na pa gut lai ta chun iti sei da mi nu la pa ka hlangai lai ta ka nu la men hi ti chun ema zo si mi aza in ai hin ding ai vet golding a bol di zo si aman achangin fulfill a bolin hi chi ka gela hi la ka ki pa in chu ka hai mil thailo a hi in hi chi se a hi anulam chunga hi ka ki pa se a chu niau khat ka hin sei be a hi a chi ka chu aba nang gil thu sei ta te na na continue te ta ka gil jing ten first visitor a hi uchong te family uzamang te family hong oveti ka het patna chu ke yong chu za cha te uchong na hong ding wala chinin cho pyo ka te ta ne le kan cho ka gil ba se ka ten aji chu 23 jana pa sa ma cha kin te lo chula ni hom ke a 24 ni hom ke ke man ni hang 24 ni ha la na nei le gil mo mong ta cho pa uchong in chicken fry and cho in ka cho niao ka nian chiu in ka ki koi mo chiu ka ne chai ke aba nen ni la in uzam mangin bong sa chang pa atui da ka
tam pian cho ya kan ne kham han lo la ka bu ne ka dan dan chu bong sa chang ba kan ne chai ke han jing kan gang jalong tha ke nen ka ke pa han na cho ong tha ke an tha kan ne chai ke ke han abanin ulu min le ukim na ukim te ni nang bong sa vo sa to akan han an choi ke nen o ka den ka ke pa han an chu bu ne ka han mong han doctor nu ko ma doctor pa ko ma adei ni the ko adei ni the te phana cha kai ni yang ki kham te lo ta kan ne han ukim te nyang chu kan ne chai hana jing ka ang ka ki kan ne ken han na he chu he na banin ahung visit me sepen hi ozamang te family hi na banin loi pa lalmin yang ahung in na la ke pa sumnang tampi pi hanin abanin Rebecca ahi in bana ulalle ukim na sa tampi bule me tampi en choi hinin udal te mi chung naomi nu le pa chung ke pa thu ka phayong ning aban ulun chong loi le marina ka so pino marina hen tu ma texas langa akis chon ke ta en abanin christmas me tuita hin pu pi hoi pi ahi in son ko hi in reven silas hi in pastor ginneo hi in pastor mang hi in christmas sa hin pu pi bin na chang chu ka ne chai ke ki han ne ka ki han ki wa len ten minan pu chu buoi pu bule sai pu la ka chai thu thu na he chu na banin u khai le u angela hi in abanin gigin khong chang san le ning boy hi in abana u khup hi jingka langin hongin u thang nei khup sana khang hona u khup hong ding ka pa na chu Asian chef na chi ding combo fried rice double fried rice nan la de ka ya kat kil variant dem ama yang ka sayang ngain double fried rice an chon kan ne chai ke ki thane chang chu abanin passer son lang ta na yang an pianin na i chang chu hospital visit hong bol ho hi in na chung chi wa ke pa thu kan sei hanin ke no pa en vai ge ta he jong le he chi SK studio channel mang cha ke pa thu kan sei hani in pathenin na su mang ho na phat ho ale zat ni in zat thumin zat lem pathine bo an ti ju ka sei nom han na he ha be no ma abana in mona visit hong bol golden family te hi in othang boy le uchong to amo ko hivin a satu enjoy wen na kadu chanan lai ta aji chu a satu ho hi min naw nei ho zo ho hi a satu in don sa de ti e chu ke hin sa ka ngai sang lo sa hi ka ne be lo chu sa sim hi ka bol lo chu inang chu sa ka sim ngai lo vegetable lang ho chu ka hun ji sa sim ni phala ka upa or ka pa in sa hun ji ken sa ka sim ngai lo ka hun ngai lo ni ang ka du be lo hin sa he satui na ha don sa re ti pe wa chu anu ka phone a video ko ka bola katuna hen sa ka chu asa bol sa tui sin na ka hil sa a hi hetim bol ta thing la ta chi la ta tui la ta ku ka pi bo na video ko la chu ka ko ya ma ka hil sa ta chu sa tui ko ho na ka don cha ji hi in chi zo win uthang boy le uchong boy golden family ten a sa tui en choi min bo ka de ka ke pa han dan nan chu phata store ka bo han na ka don sa yeng hi in abanen usei boy man lun te usei boy le uthiam ni he thema ma jeng hanen amoy hin a sa tu han choi na chung chu na cha thermoflask lin ta han choi win biha ka ke pa han dan nan chu thermoflask han chu cho dingai ho han le lo na le bazar in langa hot bang idei han ein ele chelanga ho in langa hot banga asunga sop bi sa ho chu lo cho asung glass hot lo inten ni ka hol le ka mun pa ta ka mo man le usei boy te ni in sme bule be an cho hen banin thermoflask dim se cha han join in cha ang kan choi pe de cha ka don chai ke le thermoflask han ki koi han no ti pu ka ke pa han dan cha thermoflask pi pe jalan ka ki koi han he abanin usian no le palin puin jang a satui an choi ke hanin ta le a sathi jang na in langa a sathi ki go ho o ka den atui dan nan chu atui dan nan chu hulai na chu han mo ta do din ka thi hi in bana lili hi in lun boy hi in ning nei hing na mon naw sen von to ni ding han choi ong kit ovin abana revel on khumang
pamang to azinu uchong pi amanin jong cha to a sa tuyen choi ken hanin abana uling nu te hi ni ve ho ta hong oven ke ni kan nei pi hi ina ka da la le phone no hong he pa patalo ke hi ka pot do ji chu me gala ba ding thil gala ba ding a hi uling nu te hong oven kam lo ka en phone ne kol ne la ta lo hi amoni ve hong oven ka ke phalam le jeng hanin tu chen ke hinga kimulal ke even amo hin ni ve ong visit wa ke nin ka het pha lo hi ngai dam buling se kan thum han ne he chu hin te banen ren se kam le hanu lam jang avel vele hong kit han na ta na yung man pi hanin ke nin naw dap dan kan nei hana amani ka ko han na le naw dap an abana cookie villa ho go khan boy pa albert amo hong oven ke phalam ta in choi diang ke hi ve an chang kan choi ve de ke ja ke ka ke pa dan nan chu an chang ho cho pha ling ta bazar kai ning pha la ke nei lo tin an chang an chai le vo ka den cho dinga ka gyal gan choi kha an ka ke pa dan nan chu hi in abanin pa min thang le nu anak ki ma hi in chu ta le amani yang sumla pai tam pi na abana pa jo shep te hin pa jo shep le nu kho khol yang he ke pa nan hi amani hen now ne ma sajap tira diaper hi extra tampi pi nei jin na diaper hi chi omme chi omyong kila jin tin ke ni cha pa hi piti be hi ni khat le diapers 22 to 25 at chai jo diaper he mo mong na and then cha kho khol le jo seven extra nei jin chu ka kila aji han ta chu mani chang ke pa thu sa da ka phonganin abanin reven a khai te en ko hi na amo dan ta da man pi win abana timothy le pinky hi in abana sana khang hi in chong pi hi in ozamang te family hi in chuta le doctor ko kin le nu caroline pagin le nu caroline lang ipi anati te ka thing so na thing so hi di chara chu ke kanong sanglang ho hong dinga hi na he chu anong sang ho ti dan jen explain bolte kanong sanglang ke ka in ko lang na hong dinga hi in adi chana chu in langa ki omle inu e pa hong the hi na choi so pi ho oh nang nu te nang nu pa ke kan kanung sanglang mo mong in na ine to chu le in langa om lo he je chun iti sai di ha kanung sanglanga ke patana koi hi jong le hong the hi in ai wanga hi cha jong hi piti sai dinga tam zo hi gautami ke hauji hi in kai nei putain aninga ka hi mi do zile khaden in ko te ko ma chu na he sa lo de he te khaden na he sa de na ma henge ikha naw ka ne na hi naw ne cha chale thing su na bol na de atiwi ne kai thing su on ka het lo na thing su chu na jino in ko te na jino nung sanglang tin tin ka het thim ji lo de ka phada ka do ji le na ji sung that ho na sung that si ati jen pa na chu ala sung that mi yang isei pi mo sung that he ti ten ai le cha he ke na mo he abang hen sei pi de ka ti la bang hen nang na sei lo de nang na sei ya le na sei lo de mo hung le tin abang hen nang na sei nga he ti ten ta ka confuse la tin le ka sei ma chang ka sei ta lo tin koi ma kwang ka sei ta lo tin le pagin le nu caroline hen thing su na ti chuna thing su ahung hana hi a tui to thing to mal chamian choi han le mal chame hi lo chute ni chan su goi an su goi wan choi an choi tin le kani hena tui an cha bon cha ti kani chai ke ne kha bo kni atam zo ma ne a tui dan cha thing to petama a tui an go no cha tui ma jing kani ni jing ni chai vai video cho chu pamai ka san tin ta chu ni na thum kang ka nge ne amma ni hung lo hi le thing su e bol pi ti song lo hi thing su hi pi bola ke bol mi explain te khonga chi masang chun u andrew reven andrew le upis na ama ni jong ka sei jin aban ajo phalen sei ke to thing su chabana pa sei boy le nu dor ka sei in bana loi pa thingin le momong na a hi na bana lim pula stacy hin ogol le ufara hi na chu hin in tin thing su sei na ba yo bala ke kadam mo thu sei ke thing su chu ati chara chu sei dinga chu num naw nei numei ho dinga naw nei ho dinga chu iti sei de hanoi tui hoi ten ki sei le it's blessing na phat theibu na ta banga hi nung sanga ki pa na e chu atam zo hin
iti sai di han mi nu kha chu naw ne ala noi tui nei lo wang chu thing su bol chai le anei ji ve ti ata tampi jong witness ka mu in na tu chu nga yang chu adi chana chu ibui thau we hi in asi chu now chu breastfeeding ka bol nom a hi in noi chep sa ding ka no ma hin ai wanga noi tui be se lo he chu ting le ha sa jong ha sa ai wanga kanu Karen le chu ting le kapagi na hin na manin an choi hon zowa pa na chu progress iti sai dia progressive ang hin na hong phachu men japat na chu ni khat ni zowa ke pa na now sem breastfeeding kan bol thei pa na hi amate ni chunga ka ke pa na sangin hi cham hona bol zi ai ti he ti na ang hi po na wanga blessing hong bol hon na pa chu na hi cha hin choi hon na pa zala chun i bol pi di lo la ya sayong ki say lo hi la ama ho na hon choi chu ka ke pa the zinge ti chu kanu le ka pa chunga ka hin sei tale ulal le o kim jong ina me ni za man ni ding sala ngan choi pi kin na ulal le o kim jong a vialin ke pa tu ka pong hanin abona na sim la ta na bona ka sim la hi kai nei pun hin sim ho hi athang pi iti sai de December la sunga hung visit ho hi in January la February la ta chu ni si tabang ai lo le a ki halai tai hung visit ho yang mi pha be pi aloi a goal chu ting le in sung mi ti ho jong ole naw ti ho nu le pa ti ho a u me ai wa nga cho cho iti sai ding ha continuous sa hung ai ta lo si chun li sala ta po in na hi ji chun hi chi zo nu nga hung visit ho zo si chunga jong ki pa thu ka hin pon ho na hi e min pa lo ho ta le naw ka nei chai han ina ka hung do wa hi hung do win jong e hung pui oza mang chung an ke pa thu ka phongin aji chu chilanga hi naw in nei chai hung pot do a kho in mo so lo cho car sit nei hi nam cheng na car sit na nei nam de ka nei ka ti le gala ne tin de car sunga ka gala le ai le hin tu ne ti na ki tu ai e ma sai pi cho atu da ne ngai tin chipa YouTube ma ka ben tin car sit to da ka ke zil ji naw ka nei ma sang ka ka tu ya ke zil ji tin cha che ke je mo se jo ka sa le hin tu ne ti tu sa ta be na ka ne ke zil jo ka bang pa dan cha ka tu lo tin cha chu car sit yang hi hoi he nam ta cho aning ka bona khu ma che a chek cha cha naw he lu ka bola kan khai ta injury na lai gari chen ge injury na gari chu kal se pata hen nam hoi ta install ki bona pata a check and check cha cha naw chu koi lu nin tin cha chu ka hung na a car yang chu sai ding ha car zo si he thei ke lo a hin cha chu uza mang eng puin ki pa thu sang ta ka pong ke hanin abanin he chi chubanga ke in kong hnu le chubanga ke bui lai ta ke phule helo ka kyang hung na lampi ka zo thelo ka din thelo enten wa ka kyang mo na ding ka ki pe kho an tin pa ta zinga he pa ka pasai kam ka kolen tin hospital ka ke pui na I pui tin hom kai bui pi ke chi ka seinum jo ke pa thu he pa sai kam chuang ka seinom kit na ama ni no pa he ke nei zo han lang a million ke pi yang le na lungdam ne he chi he pasai kam le nu lam dam se cha no chi kan se na hen abanin tu he chai nang hi ta in now sian cars na ka khai le len hi gampin na se jiven comment halo ta tan se jiven now sian now khat nei pen pan na alung silo na bang han ne tula na koi han ne cars na po ven ti jiven e pa khat ve ni ve za chu kholoi lo le now chu e pi bola cars na dap le len ham na khai to nam ta thu ke dong hele kho lo na ke het sa ta I ma yo si heda na thu nan se ji le mi hi hola ya gama umma ipidan ham to het angai in aje chu US kom masanga jong an US dan ho ke sima ke het ho cho ke chu mi yo si tai ka gial ji le pha dan itabang ham mi hola ya ham tong I khol ji povin thungai mo ta tan se nan se ji cars na ki koi hi cars na naw ke khai hi safety cho amai nom a imuthei sta le cars na I koi se ko la pata ke kill cho slai ke kilin tin chalang ke kilin ikil wa cars na I koi la wa I choi I pam police ne to le na sata a kiliudi cho case di cho chi choi ya chu chilanga he gari sunga naw na pam thelo cars na koi ti cars na koi se pata na kam nga he chita le na khai thone na tio khu in muna in na ichi do pat sa gari ka chu naw pa ma gari sung khubang niawa naw ga het lut na ga kilil cha ha asa hen
si achu in sunga pata ki kil tu ma blanket ki sil a ki huwa ki khai do he chu a hi chu ta le tula la koi jin to tula a ki koi ho chef he table chung han ana koi ya ula ma na koi a hi a le chef lo chu achu tula ki koi hi in e a ki khayang hu nam nan chu gare parking apa cha asung lut na chu gala do a ga pu a phat time waste sanga chu ta e khai lu na le ama num time mu adap ho ko nang hui do sat ho ka nang hui do ai cho ayu chilang mi weather dap mo nga hin car sit sunga khoma le hui na chap ta lo asung hul lum he cho chu hin na chi kyu cho ai po in kim khat khat kon na khai dan ko vet na hi le lung sit au me ti na sei na car sit hu adi chana ipiti siding ha no hon he po ven na lawai we ti na hi lawa hi in hi chulai mu na hi amuna hi ti sai ki via ki experience ha ka hin se hin car sit hu asunga uma ki khaile le hanop le ti hin lo le yong le ki long lo he now sen ho lung vai khan te ti ho jong lo he azi chu phatte cha clip ki bola hoi ta hi iti saying ha blanket na ki chu na ki cover ki na lai hin in langa sanga ha se pa hin hi chu hi ti hin khai hen lang lo jong le now sen chu ga ki long le hi lo hin azi chu abil ho alu ho phatte a car sit hi kai nei point ahung khai ji pha le lung si lo me cha kha se nei pan hona na lung si lo ham na ti vet ding awang chu anal be poi a hi wanga chu he dikha chu pi ham tia hi le car sit sunga hu a ho itin ti hin lo le yong le chun ki long lo he azi chu ata sa phatte cha clip ki bola a keng clip ki bola alu jong ki tu chana ki ko ya hi ti hin pe le yong le chun I ma ti lo ding a hi azi chu car sunga hi iti ham khana car sit na hu a ko ya hi le accident a car accident hen lang ki li jong le now sen I ma ti lo di he hi changi ya chu car sit chu safe he azi chu chilanga hi anu apa sanga chapang hin khuding hi safety poi mo sa hin a car chu accident na bang to hen lang si hial jong le now sen chu a car sit pa chu a sit lo pa wa hi le now sen chu I ma ti lo de hi changi ya chu safe hi now sen hi chu ze a chu a he khal ti sa te ha khat in na lu sit o me hi tian chu lung vai lo de ham ti ho po na se I ma cha ti lo he safe chu ting le ki ho ke te lung vai ang chu sei da now a bol la ne lo la nei da no ta bang ba ngai da mam the na la vai we ke le ma ke diu na ke te adi chana chu ke ni bo hi lo hi in chulai ka ma zo sina bola hi ang ate in surf internet a surf jong le chun na he di wa hi in ke ni bo se hi lo mi zo sina bola hi che he chu ta le chapang he kum som thum la kum 13 1 3 hin ta ka he gari amai langa to thelo anunga anu to te hi in cho jong he he lo wa le he na de kan se hin tin comment han bol jewin chapang 13 years ala pha ta ka gari ama sana to thelo he chikiu che hi po in now pon po in po ven e ho thinglang pa po in ativin adi chana thinglang pa po e ho pu dan pa ho phatia khol na ka naya hi le ki phalbe se lo he now sen adinga hi hoi be poitia ki se hi in chilanga hi now pon po na pu de jong le apon khat ki nen hi tia e hon thinglang pa style ai pu de jong le epiti siding ham abol dan design khada umin akengo abol de dan ata sa alu protect de dan ti hi akan dan khat na lai hin chulanga hin safety e poi mos e holanga chu ipu le imalanga hi tai ki pu jeng hin chu hi iti sai dia bol mo hi lo e hi wanga sap kang te imule chu iti sai dinga he thimbe se lo de wa hi comment hoi lo ta ke mu pa kan se ani chu ta le now sen ta ke pu hoi recommend bol lo chu ta le now sen to imu home dong he ka le chumai mo sa le chuma nei mo sa etio na se jibin chelanga he now sen to now sen ni anu le pa to imu home ti koi doctor ne recommend bol koi man recommend bol now sen lup na crip chuma ma he chu hin tin sai de ta ka video na ong sau ta in he jong la ngai lu nei ta na bet wal le ta sal la gawa ki tir khona tam pim dinga he ti chu kan se hani in SK studio he tau pi jingo he tin ke nin jon subscribe ho jo sika tau pi jing hanin ichi SK studio he pathine mang cha jing en tin ta sal la gawa phat chumpi na khan to bena channel hong hi jing ta hen ti chu chaina kan se hani in na bon chawin dam selowin lang video next video ki mukit ta ka sin na bon chawa bye bye